kind to them. Mare, Luran. Go we show because it I'm a medical please. I'm a retail man. Mosadi wa ntho mosadi wa shunene o hlokalelwa ke ngwana ne then how unga ngwana mo beya ka moreng then wa tsamaya lo batla mo profita then o kopana le monna wa hae monna wa mo botsa gore motho modimo jwala ha o so tatiletse o ya ka nna ntho so hledi di le right mosadi lo rana all is well kana go tsena mosadi eno etsa jwa wa go wisha but o choositse hore go wishong ono I choose ntho me etsa morabe right you choose momamedi because as much rona le dintho tse frustrating marona le dintho tse tlisang happiness ona ntho tse re thabisa and e ke ratang ke gore happiness e teng ka motho especially when o le ngwana ntate modimo because bible re morana just we rapelletse gore e be teng ka rona so e teng wena mamedi that so rona nna mamedi wa ka rate ka le go tse dintho di ke tshe ke nna ka nnete le tshwarela ha ke tse wa ntate modimo ba khethila mpitsa because nna ke na le di figure tsa boruti ha ke na le di features tsa boruti le bo serious ba boruti ba hlola gore ba go ne serious figure tsa ka mo a tshwere le boruti ba bo so se wena tu wena go ta wena le nna aba e khole ndo ga ero o jara re tlhakole go ile re la le meeting le I'm telling you gore mare lona marentle go tlele le ne ba ruti nna ke le ke ba bolele ke nna se la choose se la mpotsa nna ntate mo ke na decide le mare right ke itse gore ha ke na le di figure gore wa tsene bo street nyana bo le ba boruti bo hallelujah ha o tsama stratong glory kon hlola man ke parole ya ndi kupetsa shuya ojo a mo go bole ska la ka yo ke ba na figure ra boruti ba na wa so bone so ra ba itse sharp nose ko mona ko la tsama o petleletse la tsama straight petleletse ko bojele ko pele ka shu ba ba la o le teng be ke tla ke go tlhola ke sa fetse ke kopa ke tswele pele he ka shong bo mo right bana no right e bila rena show tsa tselena ya entle ke rena le di announcement tse ke feelang gore mmamedi that's why ke relaxite and then we thank God ka lentswe but at the same time ke relaxite because ke na show tsa tselena wena mmamedi wa ka ratang le qapela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live on jololo na Pastor November and Victoria's Faith Ministry tsatsine na mamelo ka ratang ke na le tshebeletso maphutho a ka fela ba ntseng ba le ka rekereke le ba tswile baruti ba ka ba profitang ka dimeng bana ba ka hlale ba tla go tla sonta setlang no bonta di moruta banka di maphutho ka bana ba ka ngollang baruti di WhatsApp fela ba jwetsa hore ntata rona wa re bitsa tsatsine na ke na le tshebeletso ya go tlo appreciate maphutho ka ofela ba leng ka rakereke le ba trileng le ba semalisiko ke ba bitsa ka ofela mamedi because re likile o ba founela ba trileng le ba seko ka ra dikereke re likile ba founela hey le o se mamedi ntse re ba letsetsa ka nnete ba trileng le ba ntseng ba le ka rakereke ka nnete ke hloka hore letle. And ever since I silence re ba hopola ntse re ba no beke ka ofela yes beke ka ofela tsatsing lena mamelo ka ratang ke letsatsi la go tlo appreciate mang le mang ya bileng ka ra tshebeletso Victorious leo ke utlwisitseng bohloko leo o tsamaile mohlomong ka bakalaka yes kapa yo tsamaileng ka bakala batho yes mamelo ka ratang ke a kopa tsatsing la ka shokolena bella di issues ka thoko o tle tshebeletso because tsaba ntho e ke reng le ba utlwisitseng bohloko ke nna mphomo re faila batho re se aware nnete sebele ke le jotsa sephiri re utlwisa batho bohloko re se aware wena mamedi wa motho FM re utlwisa batho re se aware ka nako tse ding he tla be re aware batho tse ding tla be re se aware o thole hore hona le motho ya lamane kapa ya ngadileng kereke ka ntunga di steke kwena wena o ntse ipotsa hore maro mang why mamang a sa hlola ta kerekeng ka nti motho yona o tsamaetse kwena so mamedi ke re le ba le maditsweng ke nna tsatsing nna ke ikokobetsa
ka nnete ke kopa ka lebitso la morena Jesu hore maphuthego a ka kaofela ha ke le bitsetse o tlo re ba tlo dula ka ra kereke nna ke ba bitsetsa fela go tlo bua mantswe a tlhonolofatso hodima lona go le appreciate ebile ntse ke nagana ke re ke hopola ha ne ke itse ke batla go etsa ntho ne ke itse ke batla go hlaba man ke ba hlabele like ba dinku tse tharo ke lebetse because ke tshaba kgomo jwale ha ke etsa kgomo tla ka re ke etsa sacrifice o bona ne ke ka re for that trend aya kgomo ke tshaba ka ne to bona more ke ke batla go hlaba ba tlo ja ka ofela re etse di braai re etse eng but ntho e tsang jwalo wa tseba ntule ngotso ka le mmamedi wa Motheo FM ka nnete ke a kopa hleng kaofela ke lebitsa le bana le di position di kerekeng tse ba kenang go tsona ha go bitsetse go khutlele kerekeng empa go bitsetsa fela gore jwale ka ntate ke tlo bua mantswe a ditlhonolofatso godimo bophelo ba hao hape ke tlo appreciate ka role ke ithutile ntho one mphomo hona le mantswe a Dafita wa buang mona bukeng ya Samuel wa pele wa bobedi chapter 9 mamedi wa karata Samuel wa bobedi chapter 9 iri Dafita a botsa a re na ho sana le e mong ya setseng wa ntlo ya Saule eo nka mo etsetsa molemo ka baka la Jonathan hai mamedi a tswa ntho ke ithutile yona when motho a hlokahetse recently we know about this guy wa TV bana ba actor ke mang Presley Presley Cobris yes Cobris yes I so bone ntho ho tletse jwalo ho tletse tswete and then but ba bua when o bua ho loka ha hae and then ne really ntho ke mang ya Ishman Mochwari memorial service ya Mochwari yes o no le teng lena go bo yes ha ona ntho o tlisang bohloko when o sheba batho ba bua ka motho a sa sa utlwe a sa sa utlwe a sa sa utlwe mamedi nna ke ka ho kile ka nka qeto hore nna ke tlo bua le lona solanka ba santse ba utlwa amen that's powerful hai guys wa tswa ke thutile mphomotseng ha ke tseta ho tina dikhethe ha ne ke etsa show ya ne dikhethe ke tsa di makeup ke le ka utlwa mohlolo mono ke utlwa batho ba mjwetsa ka mkgo ke neng ke le powerful ka mkgo ke neng ke le bohlokwa ka teng ona jwale ke theotse maemo aka ntule mona ena ba tla mamele se mogotso ka ha ne ke tinne dikhethe ke ne ke qala utlwa batho ba re ke ne ke le powerful no le bohlokwa jwang maphelong a bona moruti a bohlokwa jwang ba bang ba bua dintho ke anointed or this man is a very powerful man of God was now it's just that bana ba bua kana go ne ke etsa content le hoja bana hana hore batho ba ngata bana hana ke a hlanya something is not right kana mare something came to my mind mpomotse le sele ke hore ha ke re ne ke wele ha ke re mohlomong ha ke re mohlomong ne ke wele mahaung ha ke re ne ke backslide yes ntate kana go yo are you aware batho bana ba puo tseo ne batho ba di bua bana ba di bua late come on ha ke go baleng go tle ke tsa sense ha ke nke hore mohlomong ho nwetsala go ebe o luzitse kelello ya hao ke kelello kapa o wile mo haung ke wile mo haung ntate modimo ke backslide ile ke tlweletse ntate modimo dipolelo tsa batho dintho tse bana ba di bua ka nna tse powerful bana ba di bua kana go ro because ka nako eo ke soka ke etsa dintho tsena ke ne ke hloka mantswe ano ho sustain hore le nna go utlwe ke thabele o yetsa mare ba especially ntho e etsang bathong yes ntate moruti because ha o yetse wena o yetsa bathong yes na bana ba tshwantse bona ba etsa jang ba appreciate sen ka nako eo now ntho e ke thuteleng yona re when mphomotseng o ka wa tsatsile wa ra bona o le letawa
o le letlakala wa tswa re tletsa re tlotla ko ona re tlo be re bua ka wena gore mara mphomotse o na le powerful wa tswa mphomotse gore thusitse mphomotse o na le bohlokwa but ka nako yeo o no ntse go di etsa re bo bona bohlokwa bao a re atla wena a re a bua e le ntho e etsala matsatsi ana that is the only thing e re etsalang ka nako yena yeo re leng re etsang dintho re thola feedback tse negative mara mohlang re wileng kapa re leng discouraged that's when re qalang re thola batho ba powerful I mean ba bua dintho tse powerful le tse positive ka rona jwale mamedi wa ka ratang ke a de kopa tsatsing la ka shokoleng ntho e etsang gore ke etse ntho e la mamedi wa ka ya ratang ke gore I've learned something Phomotseng le Sebeke le mo mamedi wa Motho FM gore even if modimo a plane something ka bophelo ba hao but hona le batho ba o ntate modimo a ba assignang even if modimo na le plan ka bophelo ba hao but a people ba o modimo a ba assignang ho tlo bapala role to fulfill the plan ya ntate modimo bophelo ba hao kore mamedi wa ka rata ke tswe ke tsa sense kore mbomo shaba David o na tlotsitse bukeng ya Samuel chapter 17 chapter 16 a tlotsitse hore ebe morena but ho latella Saul the one sa batlo David ebe morena ka teng Jonathan o ila bapala role e tshosang hore David a qeteletse se le morena ke tsa sense Jonathan ba petse a huge role hore David a qeteletse se le morena lo ka mantswe mang ho tsene se ka Jonathan plan ya ntate modimo Samuel sa mau ke nana Saul o na tlo sabotage hence ntate modimo a re okay tle ke sebedise Jonathan ho thusa David re ba bitsa di destiny helper a ke tsebile ke yona destiny helper the destiny helpers but ba thusang there's a destiny you tshwantse go yo there's a place yo ntate modimo ba batlang go yo but how no gona o fihla go sena batho ba o modimo ba sebedisang bophelo ba so mo mamedi ka ratang that is the thing e dutseng pelong ya ka tsatsing la ka shokolena hobane ke a tseba ke re ka rona mo ileng teng le fihlela tsatsing lena hona le batho ba bapetseng role mo mamedi ka ratang ba ntshitseng ditšhelete tsa bona ba nehetseng ka ditšhelete tsa bona tsa go qetela ba nehetseng to make sure that church ntse le teng and mo mamedi ba bang ba ntse ba le teng ba ntse ba tswela pelone wena mamedi ba bapetseng role e tshosa mo mamedi ka ratang ba etsang le betsatsing lena la ka shokolena ke a tena ke tsama ka dikoloi ha se ka modimo na mplenetse ntho but modimo sebediste batho ba no etsa jwang hore ntho tsene di etsa morero wa yo etsa the same way wena mo mamedi wa Motho FM modimo o na batla David ibe morena but Jonathan had to intervene wila tsona a etsa jwang a intervene a thuse because that time Saul na batla etsa ona batla go bola David or David a ska fihla planning ya ntate modimo ene sheba kana ko yeo Saul a batla go bolaya David ha hona mo modimo a ileng a hlahella teng ke kopa ke phete ne sensitive ya hore o hlahiletse 16 ya ba wa nyamela modimo hlahetse ho mang 16 ya ba wetsa jwa wa nyamela then from there ke ba mang ke ba Jonathan ya etsa jwa ya bapalang role ya hore I etsa bonnete ba Bible e re ho bala bukeng ya Samuel wa pele chapter 18 verse number 16 I mean verse number 6 e re Saul o qala ho honohela David Saul o qala o etsa jwang ho honohela e be verse chapter 19 verse number 1 se khosa teng se re Saul o hlorisa David Saul o etsa jwang o hlorisa David ai mpoma le u yes Saul o etsa jwang o hlorisa David mamedi wa karata ke le ka o bontsha e be chapter 20 se khosa teng se re Jonathan o thusa David chapter 20 Jonathan o thusa David amen Jonathan o thusa David sa mo shaba Joseph a qeta o lora modimo mo bontsha destination ya ye e o kae hona le batho ba bileng ba bapetseng role yes ntate Joseph la tletse ka mokoting ya le mong ka rabana ba bo Joseph a sa opola le ke Ruben ka pa ke ba a ba re batho mo di mahare monts Ruben o bapetse role e tshosa bophelo ba Joseph a re ha re montsheng re skela mo ba Ismail ba bapetse role e tshosang hore ba nke David I mean ho tima Joseph ba be ba qeteletse ba le mo rekisa ntong o Potifar mo mamedi wa karata so
ha re le tjena we need that momamedi wa ka ratang. That is why ke re maphutha wa ka kaofela ha lona le ba tswileng momamedi wa ka ratang le ba ileng ba nehela ka 10 rand ha ba wa tseba hore hona le mohlang o ileng wa nehela ka 10 rand ke rekeng ka ponela ka 15 momamedi wa ka ratang tsatsing la ka sokolena ke a le kopa tsatsing la ka sokolena tloong fela ke tlo bua ke tlo le appreciate qetile ke bua mantswe a ditlhonolofatso go di malona le qetile le kele mo dintse le ikerekela teng momamedi wa ka ratang ke yona ntho di tsempelong ya ka because qetelong ya qetelo momamedi wa ka ratang re ignora batho ba o modimo ba sebediseng wa tsho be re etsa be re leboha ntate modimo ho fela mara be re tloela ho leboha batho ba o modimo a bapetseng ka a ba sebedise maphelong a rona ai mamela ke tse etsa sense re leboha ntate modimo which is a good thing o leboha ntate modimo but what about batho ba ntate modimo ba sebedise maphelong a rona because ke re modimo operator song ke jwetse le batho ba ngata motho ntate moruti nna ke batla bona ke na le dikoloi especially bomme motho wa tsanta ke moruti nna ke pa on rapele ke be le dikoloi ke batla bona ke na le tšhelete kapa ke na le ntlo ke batla bona ke ro yana do you know ntate modimo operator jwa motho ba re nna ntate moruti nna ke tsebe ke re ntate moruti a fane ka tšhelete ntate modimo a fane ka tšhelete a ona mokotla wa tšhelete o welang hodima motho ha ona koloi e ka welang hodima motho ntho engwe le engwe re hlokang modimo e beya batho ke jetse batho ke re ntho engwe le engwe re hlokang ntate modimo ya tsejwa o di beile batho and tsa dintho re be re na le tsona re bile le tsona through batho through batho guys ke kopa ke tsa mohlala because ke batla re tlo fa batho ba be di fela ba batlang go letsa ba batlang bua le nna a re etsa mohlala sheba ntate modimo etsang bukeng ya Marena a pele chapter 17 ke mane mo Elia a neng a lapile sheba ntate modimo etsang ntate modimo ha gona o iphepela Elia ke kopa o pheta ntate modimo a gona o etsa jwang o fepa Elia even though ne le ntwana e batla ntate modimo ona batla o hlokomela Elia mara ha gona wa tswa o yentseng a re magwaba ke kopa le nthuse go nhlokomelela Elia nkang dijo le di setse mang Elia ke modimo o file magwaba mosebetsi ono wa go hlokomela Elia because Bible e re dijo tseo Elia a nang a dija di ne di tliswa ke magwaba le metsi una wa fumana molatswaneng now Bible e re ha dintho tsena se di fedile ntate modimo re ho yena hape tsamaya o ye Sarapeta se ke laetse mosadi e mong wa mohlolohadi hore a o hlokomele sheba ntate modimo ba tla hlokomela Elia again ntate modimo a gone o itlhokomelela Elia o sebedisa mosadi ena wa Sarapeta hore a hlokomele Elia so momamedi wa ka rata motho ke le ka mo hlalose ke hore ka nnete maphutha wa ka a botshabelo ka e hohle mo le mametseng teng bonkosi a ba ka ba ro mametse mamedi wa ka ratang ka o fela ke a le kopa letsatsing la ka sokolena ke kopa letle le tshebeletsong tsatsing la ka sokolena ke tlo bua mantswe a ditlhonolofatso because nna ka mmadimabe nke ke gona ba fa dintho tse material but one thing I know mamedi wa ka ratang go re fela nka bua lentswe hodima bophelo ba hao mme ya ba bophelo ba change ha re ba lete manena o qetela buka ya Genesis chapter 27 re tlo bua mantswe a tlhonolofatso ao Jacobo Esau a wa buang Genesis 27 ha o ibala e re Jacobo o hlonolofatswa ke ntatae Jacobo o etsa jwang o hlonolofatswa ke ntatae Isaac now verse number 1 e re ya re ha Isaac a tsofetse mahlo a hae a se a fokola ho aneng a se a sa bone hantle a bitsa Esau mora wa hae wa matsibulo mme a re ho yana ngwanaka yana a re ke nna ena Isaka a re bona ke tsofetse ha ke tsebe letsatsi leo ke tlo swang ka lona a ko nke dibetsa tsa hao hle le sehlanjwa sa hao le seqha sa hao o ye nae o yo ntsumela phoofolo verse number 4 jalo o mphele nama e hlabosang ka mokgwa o ke o ratang o ntlisetse ona ke tloja e le hore ke tle ko hlonolofatse ke soka ke shwa now ke yana ntho ke batla o bontsha momamedi ntho e tsang hore ke re maphutheo kaofela batle mamedi wa ka ratang ke yena sheba ho etsana mona ke ntho ke tlo itsa mona Isaac o re Esau tsa mo ntlisetsa phoofolo ntlisetseng phoofolo ntlisetse monene
nna the only thing e ke tlo e etsang ke o bua mantswe a blessing o di ma bophelo ba hao re tlo tshintshana re exchange wena umpa phofolo nna mosebetsi wa ka kofa mantswe a ditlhonolofatso di ma now ke yona ntho e tlo e etsang hona le batho ba mphileng diphofolo hona le batho ba nnehetseng kerekeng ya Victorious hona le batho ba nnehetseng bophelong ba ka Mamedi wa ka ratang hona le batho ba contributileng bophelong ba ileng ba tlisa diphofolo tsa bona motho a gole a nke tšhelete ya a ntshe 10% mo motho a gole a nke tšhelete ya a ntshe monehelo mo ba tlisa diphofolo now I think it is my responsibility jwale ka motho ya a receiving diphofolo tsa batho gore le nna ke etse ntho e Isaka e entseng ya o bua tlhonolofatso hodima batho bohle ba etsa jwang ba tlisitseng diphofolo jwale ke rata mantswe ana verse 27 Mamedi ke a o qetela mpa le yona mphomotseng utlwe mantswe ana au Isaka wa bua jwale wa bua hodima Jakobo ka baka la nako ke no e hlalosa but mantswe ana wa utlwa mantswe a tlhonolofatso a tsamaisana le eng yaba o atamela wa moaka Isaka a utlwa monko wa diaparo tsa hae mme a mohlonolofatsa are bona monko wa mora wa ka o jwalo ka monko wa tshimo eo morena a ihlonolofaditseng modimo a ke a une phoka ya lehodimo modimo a une phoka ya lehodimo le menono ya lefatshe le chai ya koro le a veine ditjhaba di ke di o sebeletse ha re di bale se di le 5 dintho tsena ntse ke bala ka menwana o itse keng menono ya lefatshe le chai ya koro le phoka ya lehodimo le ditjhaba di ke di o sebeletse mme merabe e ke yo khumamela e ba morena wa bana be wa bana mo Mamedi wa ka ratang tlhonolofatso ke ntho eo tlhonolofatso ke lentswe ke hlola ke re Mamedi ke re ke mane re sebedisa grip ties ha o e bala e ngotswe grip ties ka ntle mara ka hare hona le di-ingredients so di tholang ka ra grip ties di a ngolwa di ngolwa kae ka grip ties ngore ka hare ho grip ties hona le o thola in ingredients tse ka ra grip ties now blessing ke lentswe mara ka ra lentswe hona le di-ingredients batho ba tse bore mo Mamedi wa ka ratang that is why modimo a preferang ho hlonolofatsa motho hobane tlhonolofatso ke lentswe mara ka ra lentswe leno hona le di-ingredients e leng di-ingredients ke dintho tse re di hlokang o hloka phoka ya lefatshe o hloka menono ya lefatshe o hloka koro o hloka chai e ngata o hloka ho sebeletsa o hloka ho ba morena ke di-ingredients tse neng di tholahala lentsweng lena tlhonolofatso ka mantswe mang the day Isaka na tlhonolofatsa Jakobo le hoja tlhonolofatso tsena ne tshwantse be di tlile ho nto ho Esau the day Isaka tlhonolofatsang Jakobo o buile lentswe leno fela re ngwanaka tate modimo o tlhonolofatsa a qetela tseba hore tlhonolofatsong yena lentsweng lena ho na le di-ingredients mo Mamedi wa ka ratang batho ba tsebe bohlokwa ba ho hlonolofatsa if ne ke na nako ne ke tlatla ke le fo bopaki ba ka Mamedi wa ka ratang hore nna modimo na tshentse bophelo ba ka ho hlonolofatsa ke batho ba babedi bophelong ba ka ke hlonolofatswe ke ntate moruti Selingile le mema moruti Selingile Mamedi wa ka ratang ke tla le fa story sa teng ho etseng ya bobedi ka lo hlonolofatsa ke the late PV ka isa monehelo ho yena fihlang hlonolofatsa Mamedi because ke ne ke understand hore hlonolofatso e sebetsa keng ke batla hore mo Mamedi wa ka ratang ba bang ba lona le bona le hloka dikoloi le hloka matlo le hloka dintho o bona bophelo ba ho bo safara bo tsamaya slow dintho di ana o luka kanti bothata fela gore o itlhokela fela hlonolofatso ha tlhonolofatso e ka dula hodima bophelo ba hao automatically dintho tlhonolofatso e tla e sentse le magnet e hulang dintho tsena tse o di hlokang wena Mamedi wa ka ratang so ke batla hore ho wena tsatsi la ka shokolena ke a le kopa Mamedi wa ka ratang le wena o batla hore joina tshebeletsong ya letsatsi la ka shokolena Mamedi wa ka ratang la ka ba motho e mong le e mong fela o batla tlo ba teng la ba hore nna ntate moruti tla di qala ho tla tsatsi la ka shokolena but le nna ke batla ho ba tshebeletsong yena Mamedi wa ka ratang ba kile ba nehela maybe dikerekeng tsa bona mara ha ba so thole ha batla ya o qetela mphomotseng Jesu Kristo o hlonolofatsa bana
Jesu morena Jesu hlonolofatsa bana. You can ask yourself for why a hlonolofatsa batswadi ba bona. A hlonolofatsa bana. Bible re a re tlisang bana qetile hlonolofatsa bana. I will tell you why. Because morena Jesu na tseba hore bana ba tshwanela ho hola ka thata. Hlonolofatso dutse modimo bona ho tshwantse attract dintho tsena tseo bana ba tlo di hlokang. Hence morena Jesu a ileng a hlonolofatsa bana ba se ba le banyane. Mamedi wa ka ratang tsatsing la ka shogolena ke a le mema. Kaofela ha lona mo mamedi wa ka ratang kaofela ke a o kopa le ba kileng batla kerekeng o bone hela o sa tsamaye kereke ya ka letsatsing la ka shogolena mamedi ke a o kopa kalama taxi phase 3 kapa phase 7 mmamele he ke re kalama taxi phase 3 kapa phase 7 fela bo re ya kerekeng ya moruti November tenteng e tshweu mamedi ke a tseba re satana ka lwantsha hore o ske wa tla go ra o nyahamise o kgathale o kule yena mamedi ke kopa o ilwanele taba ya hore o tle letsatsing la ka shogolena o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 mamedi ka rete bo fela o ya kerekeng ya moruti November tenteng e tshweu pela shopo ya maditlhabela ba tla o theola teng wana mamedi ka ratang ka koloi o driver e ka re ya Grootfontein ha o tswa fela o feta ka tropong o feta Limo Mall ka left o tsama straight o feta Mgrit ba se ba bitsa you safe wana mamedi ka ratang o tsama straight ha ona mo je ka nteng o tla bona kereke ya rona ka lefteng e golo ya bonahala mamedi ke a stele se beige ka thoko sa ka marulelo a brown ya bonahala mamedi tseleng ya bonahala ha o ka re fela kerekeng ya Pastor November e o kae batho ba tla o bontsha but e pela shopo ya maditlhabela mamedi nomoro tsa rona tsa mahala if batla dintlha tse feletseng ke 07 tshwara phone ya ka pelenyana mamedi wa ka rata tshwara phone ya ka pelenyana 078 398 3446 ka di pheta 079 083 3833 tsa bobedi mo mamedi so ka letsang go tsona 079 083 3833 ka di pheta 079 083 3833 mamedi wa ka ratang re a kena ona jwale ka 10 o'clock mamedi wa ka ratang ke a kopa hle batho ba fihle early ke a le kopa ka lebitso la Jesu bane sebeletso tsatsing la ka shugile e tlo reng ka nako nyana so ke kopa re tle re kgone ho tswa e santse le ka nako but re fihle ka nako mamedi nomoro tsa officing ke 051 011 4977 051 011 4977 mamedi ya re kopaneng tshebeletso tate modimo le blessing tuli dobe le kgetitse ka ke le bogile thata ke ntse ke lebetse kganye mo fa e tsogang e nna tlhoba boroko moruti November